Hlekani Afrika Dzonga hlekani mingisero mganalo na FM na kuhlekanisa koronga ingisela xitichi xurko hakwamkela mingisero me koronga ingisela xitichi xurko na ngona ku Afrika wo vulavula mina ni khalanga pet matebula in'wana risima to jimo xitlango mo xingirtano wa xicecana makunelo wa ndandatsi ta ka wena hirila a studio 4A apolokwani hi live tisaraka na ngona ku Afrika wa vulavula kusukisela sweswi kufika kwele ka hafu kupela awara ya n'we hlekani kufika kwele ka awara ya mbirhi hlekani walo muhumelerisi i tatana Ncindani Eric Mavasa hi ndlela leyo hi lava ku va vona leswaku nongona kwa hina u famba kahle ku ya amahlweni ku va na un'wana kavanyeta kambe hase swi tshamisekile nongona ko Afrika wa vulavula ya mahlweni ku fika le ka awara ya mbirhi se timhaka leti hi bulaka hi tona mingisero wa mehe tanihi sweswi hi nga vula namuntlha hi langutana kambe na timhaka leti ti khumbaka ku langutela na ku xivutiso kokwalaho ka yini ku fanele ku va na ku langutela ka ku xipikara xa huvo ya endla milawu manana Nosiviwe Mapisa-Nqakula va ta khomiwa rini swi languteriwa hi leri nge yini leswi swi tikomba ku ngeti swi le ku rhangeleni timhaka ta mahungu nhlekani lowu kambe ke xivutiso lexi hi ku vutisaka xona mingisero mehe i ku timhaka leti wu ngena to ku nga va ku ri tihi van'wana va kha va ringeta ku langutelerisa ku hikokwalaho ka yini va MK va kha va apila xiboho lexi tekiweke hi va IEC loko swi ta ka timhaka ta ku khale ka president va nga vi kona eka papila leriya hi votaka hi rona va kombisa timhaka ta ku hi mhaka ya yini va fanele va nga vi kona ku ve tanihi vandla va nga teka xiboho xa ku va vekela mani kumbe mani kambe loko mi languta swa ku munhu i tshame a voniwa nandzu loko ku ri ku voniwe nandzu sweswo swi langutiwa loko se mi fanele mi ya ka huvo yo endla milawu va nyika swikombiso swo fana na va Inkatha Freedom Party xikombiso va nge va le ku va vekela khale ka president ya voho Mangosuthu Buthelezi kambe va ha ri kona misaveni se hikokwalaho ka yini swi fanele swi va mahungu loko khale ka president va fanele va va koho eka ballot box hi ndlela kumbe ka ballot paper hi ndlela yeleyo ke tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa na n'wanguru wa wena eka tona hi ndlela yoyoleyo kasi ta va hi kha hi bula na muhleri ta tlhe hi bula na loyi a nga sungula timhaka leti ti kumbe loyi a vulaka ku hi a nga sungula timhaka leti ta mhani Nosiviwe Mapisa-Nqakula leswaku va ri yini vona loko se xiyimo xi titano General Bantu Holomisa ta va hi kha hi bula na vona hala ka hafu kupela awara ya 12 hi ndlela yaleyo ta tlhe hi bula na muhleri tatana Elvis Masoga va hi pfuna ku twisisa ku hi tlhelo ra tipolitiki swi vula yini leswiwani loko hi kha hi languta ka timhaka ta vumundzuku bya mhani Nosiviwe Mapisa-Nqakula na vumundzuku hi ku angarhela bya vandla ra African National Congress loko xiyimo xi tetano kasi ke yin'wana mhaka leyi nga ta bula hi yoho i ku na ku swiviko leswi kombaka leswaku xitichi xa maphorisa xa le ka Muyexe a block 1 xa pfula xi akiwile xi hela xi onhiwa xi tlhe xi lunghisiwa veri sweswi xa pfula se la u ta twa ku loko pfula ka xoho swi vula yini ka vaaki na koho vaaki va nga langutela yini ka loko se xi ta va xi pfurile hi ndlela yaleyo ta va kha hi bula na general Major General Mashava kusuka aka xiphorisa a Mopani sweswo hi loko se hi vuye mahungwini ya misava kumbe hi vuye ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi halaya eka xiphemu lexiya xa nongonoko hi ndlela yaleyo ku na voice note yin'wana yi nga tshama yi va kona la moyeni voice note liya ni ku yi laveni la muhumelerisi a ni tivi ku n'winyi wa yona i zanga kumeka ke kambe vulavisisi byi komba ku o hemba se ene hi tlhe swi vula ku hi nga hembi amoyeni lowu hi ku xitichi lexi na nongonoko lowu minitweni xitichi lexi na nongonoko lowu swi yingiseriwa ngopfu se loko va kha va yingisela va kutani swi hetelela loko mi ta hemba moyeni mi twi nga ri mo komba vutlhari swi hetelela swi vuya swi ta mi luma mina leswi a ni ta ringanyeta xona i ku ba xibodhlele xa ka Malamulele loko a mo n'wi tshinyanyana munhu loyi loko swi koteka mi n'wi pfulela nandzu wo hemba hina vumbhoni muyingiseri loyi i nghene aku ani mvulavula na xikala vito namuntlha movha ni nga ti vuli vito ni na problem ya xibedhlele xa ka Malamulele vanhu va le ku jikeni xibedhlele xa ka Malamulele namuntlha hi na munhu a fanele
a dimitiwa kumbexani ku kuma vupfuni ka Malamulele a nga tlhela sweswi namuntlha va ku i holiday ende loko va cheka fayili ya yena veri u ta vona dokodela after 6 months ene munhu loyi se a nga ha koti ku famba a nga ha koti nchumu veri a yimele 6 months leyi vona va nga yi vula ku ri a ta swibedhlele a ta voniwa hi doctor ene ve le ku vabyeni va byela miyisi wa yena ku wena u fanele ku ta teka treatment ya vona u famba after 6 months loko yi fika u ta va vuyisa va ta vona dokodela se va ta yi vona njhani dokodela va yimela ku ri munhu a za a fana hi ku swa endleka u kuma ku leswi a twaku ku vava ku hava mati mirini ku hava ngati mirini bona hi vona va tivaka instead va ku va nga admita vona va va tlheriseli endzhaku va tlakuriwile va nga koti nchumu veri va ta va vona doctor yi ta n'wi vona after 6 months sorry ku ngangama kahle ku twa ku vava ku xibedhlele lexiwani hi pela hi xitshembiso ku ri xona vhele xi nga xikulukumba kwala kusuka kwala around Salema Xikundu hi tshembi xona phela xibedhlele xa loko va vona va hi tlherisela ndhaku va ri hi endla yini hi mutswari la nga kulukumba hi sweswo se loko va rhumela voice note leyi hina tanihi vayingiseri ku yini hi ku hey no ku fanele ku ndliwa swin'wana nchumu munhu a kha hemba a nga swi tiva a nga ri na vuxokoxoko ku nga ri yena a nga yena le xibedhlele xa kona hi mhaka ku mina na swi kota ku nghena ka xiyanimoya se a ni kombela loko swa khomeriwa leswi ku hangalasa mavunwa ku hangalasa mahungu ka nga ri ya ntiyiso swa khomeriwa a ni tivi ngo n'wi twela vusiwana va xibedhlele xa ka Malamulele swa vo sweswo kambe loko a swi koteka va fanele va n'wi pfulela nandzu munhu loyi a ya jikanyana khoto va n'wi fayina nga ti mi ta hemba ka xiyanimoya ya ko u wela kona la loko hi vulavula timhaka leti hi akaka tanihi rixaka swi n'wi mi teka xiboho xa ku mi ta hemba hi yo mhaka hi ku nongonoko lowu xikongomelonkulu a hi ndhuma se na mi kombela n'wina va xibedhlele xa ka Malamulele loko mo swi tshika njhe mi nga swi landzelerisi leswi mi ta ni kwatisa swi landzeleriseni mi n'wi dyondzisa na van'wana ku a nga fambi a mi hembela mi onha vito ku nga va ku ri na swin'wana swi mi tsandzaka kumbe kambe a nga mi onhi vito hi leswi ka swi nga ri ntiyiso a vulavuli ntiyiso a mi kombi na ku i swi kume kwihi loko mu n'wi pfulela nandzu lowu vumbhoni byebyi hi na byona kwala hi ta mi rhumela na nambara ya hi tiva na vito ra ya ha ri tiva se mara ni munhu loko a nga se ya khoto a hi vuli vito ra kambe a hi swi lunghiseni a hi nga pfuki hi endle xihoxo xa ku ta hi ta huwela moyeni hi vulavula swilo swo ka swi nga ri ntiyiso a hi ku timikiselo mena 0860002543 a hi ku u khome yini kwalaho nga koho timhaka tingani a hi ku timikiseri nongonoko ya Afrika wa vulavula ntariteka riqingho rero kambe sweswi a hi ku kandzila sweswo mingisero mugana lona FM a ku amukela nakambe wena wa ku pfulela ku xiyanimoya mina ni khalanga Pet Mathebula hina leswi swi nga hetisa la ku va hi kota ku hlangana na wena hi leswi hi kona ku ta korekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus a hi amukeleni un'wana mingisero lo nhlekani mash mi pfukile papa ko potritsur o bumulana ya magoma swa ha tikombi kun'wana ku ya kwihi mara khalangani na ku kombisa yin'wanyana ya mayelana na vukorhokeri ne ni ve na tlhontlho na xibedhlele xa ka Malamulele ivi a xi hundleni ni vulavula na muhumelerisi ni va kombisa ku va ku ni ta ku nyika nambara ya swin'wana hayi hi loko ni va fonela na ku kombisa leswaku loko hi ri vayingiseri hi fanele hi landzelela timhaka ivi hi kuma vumbhoni swi khoma na risuna la amoyeni loko i nghena ku ri ni vule mhaka ya so na n'wina matlhela ni swi landzelisa ku na muyingiseri a nga tshama vula lexi hi swi landzelerile hi fika la se ka Malamulele no la ku nyika xikombiso ku a na ha zangi ni ta moyeni ni vulavula na swin'wana ivi va ni byela leswi a va ni byela swona a ku ri timhaka ta vabyi lavo va fanele va ya pulukwani van'wani va ya laha dorobeni a provincial va famba hi ti-ambulance leti to ka ti nga rhwali vavabyi tetiya to va ya ku kamberiweni kwale va nga ri ka hayi ivi ni hlamusela ku ri hayi ku na leswi na leswi na leswi vanhu va ri va tlela mabencini nakona a ku ri na malume wa mina loko ni yi landzelerisa va ni byerile swin'wana va ku a hi swona leswi amukelekaku kambe hi ta swi langutisa ivi na mina ni endla homework ya mina ni tlhelela ka va malume ni vutisa ku leswi nga endla ku mi tlela laha a ku ri yiniki
ni kuma ku se nani ya swi vona ku ri no loko a ni yo ta moyeni ni ta pahuwa specifically ka case yeleyo ku se a ni vulavulela hinkwalo va tlela ku mabenceni kuma ku van'wani vo langa va ku hayi na hi tshama kule hi ta tlhela kwala ma swi vona ni suka ni ya khensani ni loveriwe hi buta hi va veka hi Mgqivela a Giyani xin'wana xa kona lexi nga kumeka khalanga a ku ri timhaka ta mati va za va yisiwa a Lethaba kwalaya a ku ri na mukhanselara wa Giyani loko va ni twa va kona kwalaya ti-A a Giyani ni vulavula a ni tseketselangi ni vulavula Xitswatsi ku ri laha a hi languteni timhaka ta xibedhlele xa khensani ma swi twa moyeni vanhu va kha va cokomba a hi ti languteni kahle a va ku tlaku mphegula lavaya i safe a va zanga va va tseketsela vo vula leswaku hi ta swi langutisa hi awe ngopfu hileswaku ka case ya buti wa mehe a ku yisiwa mati nsati a famba na ti-5 liter a ya va hlambisa sweswo taniya kambe mara hi nge fani hi maendlele ya ku veka timhaka amoyeni ku na case yin'wana ni nga tshama ni nyikiwa hi Chindani ya n'wana loyi a nga tshama a fona a ri bush a ku no yena i ka home affairs suku tlhoka suku chakala ni fonela phesi mfana a nyika lavakulukumba va tlhelo reriya loko ni n'wi fonela khalanga na sweswi na namba yena u khoma laha a tshika se ni swi vona ku hi lava vo ta moyeni va ta vulavula swilo leswi swi nga landzelelekiki ene swa karhata loko swi nga laha aka nongonoko lowu ni ta mi kombisa hi leswi va Salamani ni kumi lava EPWP tolo na mpundzu mina nga jikajika ni landzele timhaka ta mina kwala xitediyamu xa Salamani kambe ti-overall ta green va kha va tirhatirha ni xeweta ni timiyeletsa ivi ke va kha va rhwalela maphepha ni suka ni hundza hi hala a thoya ndoni kuma ku van'wani va vona lava EPWP ve le ku suseni ka misava a xikontirini ku fana leyi nga tata ipatu loko i suka hala ka Xikundu a Jimmy Chavani u ya police station ya leswi yi hlanganisaka xikontiri mi fanele mi nyizelana kambe ni nge ti ni ta fafada laha ni vulavula timhaka to ka ni nga ti tivi hi mhaka ya ku loko mukhanselara a nga swi tivi na n'wi tiva ku i le kwihi mukhanselara loko ni tekile a ni vuli ni ri laha joni ni twa va ku no we wa nghena moyeni fambi ya vula ku Sasalama ni fanele ni ya swi vona hi nexe a ku ri na mati kwalaha Qhivini kusuka police station nge se tlula Phunda Maria ku lo poti kwalaha ve le ku tirheni se swin'wana swi nga va swi nga fambisi leswi hi swi lavisaka swona na wo mfumo ni wu nyika homework ni tshame ni vula ku ri mi nga pfumeli ku cakanyeteriwa swilo leswi nga na tinhlamulo tanani moyeni mi ta ti vulavulela mara loko vo hwi ma vona mhaka leyi vava ngopfu leyi mi nga vulavula yona vhiki leriya rin'wana ya ku hi va vitanile ku za ku tana un'wanyana wa nongonoko ya ngula ku ri hi va vitanile a vati kwalaho hi ku hi nga va ku na problem ku loko va nga ti se kwalaho hambi ho tseketsela kwala a nga va yimelelaka se a ni na ku kombisa sweswo hi ku a ni ri na yin'wanyana leyi ni nga ta ka ni nga yi vuli ku ri tiko leri politically na hi ku fambisa hi swa administratively ku fambisa swa tihofisi va vurile mukhanselara le Giyani va ku no hi kachi vanhu lava va fika va nga endli swona mara swi vuya ka hina mara hi ta teka vutihlamuleri kumbe ku na directora ya water affairs ku na head ya administration kumbe wa customer care kambe lexi nandzihaku i ku vanhu va fanele va landzelela sweswo swi nga onhaka ni humile ofisini loko sala swi onhaka ni fanele ni ya landzelela loko munhu a ni fonela ku ri loko i za eku a swi tiyini i mi twa matlhelo hinkwawo ka vula swilo swi nga va swi onhaka kambe ku hi ta aka hi tlhe hi teka mfumo wu veka a swi kun'wani ni wu kota ku tirha loko hi khoma mhaka yo khomeka a hi yeni hi ya vulavula ku fanele leswi ya tatani Bentini va nga tshama va swi vula swe le ka SARS ye le Giyani sweswi leswi a swi landzelela swo tala swa swona ene na hina loko no twa case ka Munghana Lonene ka SASM tshame ni teka case ni kombela ka Aldrin Sempia ku ni nyike tinambara ta munhu yaloye ni landzela hi ku siyelana na ntirho lowu ni tirha kuwa hi twa mhaka timhaka so loko hi twa moyeni loko hi twa hi nga va pfunisa ku yini van'wani hi yingisela hi kha hi la ku pfuna ku fana va lava vo hi hembela a hi va yingisele hi kha hi la ku pfuna ivi ya kuma ku leswi va swi vulaka vo vula mavunwa a hi ntiyiso no va kwa va nga ri kona so hi yo mhaka yo biha a ni ta ku loko va swi twa a hi landzeleli timhaka hi ku na va kwale xibedhlele va tiyimiserile ku landzelela leswi swi khomeka ku kavula swi kona leswi hoxekaku mara a hi ta ku i ku va tsundzuxa na ku va khoma leswaku va va na vutihlamuleri ka swilo leswi swi nga basangiku ka leswi swi nga fambelanangiku na leswi hi langutelaka swona loko swi fika ka korokeri ni khensile khalanga khensile papa khensa swinene 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi ku tisela wona twi hi ndlela leyi a hi ku kandziyisa rito ka 0657443911 kumbe hi bela riqingho ka nomboro yale ya ndhuma lexi tsakisaka Munghana Lonene FM a yo cincacinca switatapheka njhe na njhe hayi leyiwani 0860002543 nomboro leyi tirhisaka hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wena u ri yini khometi timhaka kwalaho nga va ku u yingisela u ri kona nhlekani lowu ngopfungopfu loko kha hi languteka timhaka ta tiko reru tiko ra hina leri van'wani va nge hayi nan'waka ko fana na 1994 njhani
ku fana na 1994 ku ri 2024 0860 nomboro yi leyi tirhisaka i ndlela yaleyo ka nongonoko Afrika wa vulavula. A ni kha ni vutisa ku mi ze mi nga n'wi kuma luya wa timhaka ta ti-tournament ke ka muhumelerisi se va ku hayi ni n'wi kumi na tinomboro ta SN na toho se ku lo sala ku hi twa siku rin'wana ku ku ya endleka yini ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka ta matirhelo ku ya amahlweni. Nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku n'wangulo wa wena u ri yini khomete timhaka nongonoko wa Afrika wa vulavula na wu rhandza swinene u ni dyondzisa swo tala i Thandi Nyambi n'wa Samuel a vula ku swoleswo veri ku na un'wana muyingiseri loyi a hi n'wi tweni ni hlekani Ai njani buti wa mina hi pfukile n'wina minjhani na pfukile akenza mativa mina ishunyana yin'wanyana a ni tivi loko ku ka sayitana ka Munghana Lonene ni nga kota ku pfuniwa na mara munhu ndzi ka xitori xa kona hi 2022 a ni ri ku driveni laha ku hala xilungwini so a ni famba hi truck ya khampani truck yaleyo a ni famba hi ku na thayele rin'wana ri nga kahle level a ni ya ku cinceni ka rona so ivi ni yimisiwa hi matrafiki loko va ni yimisiwa ku na thayele ri nga ri kahle ivi ni va hlamusela ku no thayele ni ri voni ni ya ku cinceni ka rona va ku no ni lava ku tsala thikithi then okay u nga ni tsala thikithi ku no ni nyika 100 rand ku ni nga ku tsala thikithi loko a ni nge koti ku ni ku dizela truck ya khampani because 100 rand leyi ni nga ta ku nyika yona a ni nge yi kumi back hi ku a ku na xilipi laha ivi a ni byela ku you fail to comply with the traffic officer and I do understand why because Mchangani and when I grew up ni kule ni tiva ku ri Mchangani in fact I'm so surprised ku bona wena u driver truck ivi kusuka kwalana a kombela a lava address a ni n'wi nyikanga address ku u vulavula na ntsena mina ni tiva ni ri munhu ivi a kombela ku ni sayina a ni sayinanga hi ku tiva ku yena u vulavula na ntsena mina ni munhu and then after sweswo loko va heta ku nyika thikithi leriya lowun'wanyana u vi a vula marito man'wanyana ni toka ni nga mavuleka emoyeni ntlhamu ivi va ni hlongola va ku ni famba va lava ku tirha ni ngheni tirakeni ni famba loko se ni kha ni famba after vo ma 4 to 500 meters va ni landza va ni yimisa va ka hi fambi police station a ni alangi ku ya a police station ku tiva ku a ni na nandzu aka vona thikithi va ni nyikile ni ve ni va landza hi le ndzhaku ya Elvis loko hi fika Elvis va kutana na license ya wena hi teke license ni va landza loko ni se ni nghena charge office ni twa ku va ni pfulela case ya assault va ni nga swi tivi ku na sweswi ku ri i mani munhu loyi ni nga kumeka ni n'wi assault ni ve ni khomiwa a ku ri Wednesday ni huma hi Thursday na sweswi na ha ri ku fambeni ka case ya kona loko ni ku ni lava ku pfula case maphorisa va yona alela ku ni pfula case loko ni nge pfuli case so a ni swi tivi ku loko xiyimo xi ri so ni nga pfuneka njhani because ni zame ku foyinela IPD yi byela ku ri no vona a va lavisisi Gauteng traffic va lavisisa SAPS na NETA ya no mata a endlele ni xitori lexi xi lava xi na swo tala xi na ti-element to tala leti kumbexani ni kombela mi tlhelelanyana ka muhumelerisi hi kuma nomboro hi sungula hi xitwa kahle hi ri laha handle hi ta kota ku kandziyisa hi landzelela hi vona ku hi kwihi hi nga ta landzelela kona hi ndlela yaleyo okay inkombo to mina khensa swinene 31 minute ntsena ku bila awara ya 12 a hi kumeni mithlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we kusuka kwalano hi vuya hi bula na the general kambe sweswo endzhaku ka loko hlula ni fanele magayisa hi byele ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta emsekweni gayisa hi sweswo miyingiselo Munghana Lonene FM a hi ku tumiyingiselo mena 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM beri ku na un'wana miyingiselo laha nhlekani mpfukini bot pfukeni minjhani mpfukini mina ni nga tisa voice note leya ya le xibedhlele ni oh yes hi n'we lava vo hemba a ni hembi a ni na ta mi hlamusela ni munhu wo hemba ni huweli ka Munghana Lonene a ni endlela ku mi ni pfuna mi ni pfunile tola ku za ni nga mi fonelangi kumbe ni nga tisangi voice note i ku na madyambu malama ni foneliwe Dr. Tungwane
ivi va ni vutisela ivi ni va hlamula ni ku swi vhele swi endlekile va ku a va va nyikanga na panado na chumu ni ku na chumu va ku n'wina mi le kwini ku mini le joni la nga va tisa emakwini wa mina dasani foni hi nkarhi wolowo se va ku okay swi kahle loko va ta ni tlhela ni ku ndzi hakela yin'wana 500 rand ku ri va kota ku vuya kwalaho hi mhaka ku swi serious ivi se va tlhelela tolo hi doctor tsungwa ni vo va nga nghenisa ku za ni nga endlangi voice note i ku va va tirhile ku sukusela hi 9 yi za yi mi huma n'wina hi 2 va ri busy na vona kusuka kona hi vo 4 va va admit se a ni ku namuntlha ni ta endla voice note ya ku na khensa ni pfunekile va va tekile very ngwamngari okay se loko la mi nga tisola kona mi tisola ku yini ku ri hi mina vhele ni foni ni nga ri fona xibedhlele hi vona vo ngute n'wina a mi fanele mi nga fonangi foni luyani ni ku mina hi ku i mutswari wa mina na ku ni tolovele ku nghena ka Munghana Lonene lava van'wana a va ngheni ni a ni kombela ku pfuniwa se va swi twisisa ivi va tlhela va va teka Dr. Hlungwane va va yisa le phakati na sweswi ni vulavula va nghenini va le phakati se swi vula ku ni pfuneni ku twisisela swi vula ku tisola ka n'we a mi nga tisoli ku leswi mi nga vulavula swo hantiyiso a mi tisola ku n'wina mi vulavule mi lo byeriwa i ntiyiso nyana va ya vete va ta vuya ka n'wina dasa hi nga ha vuyangi to ni yingiseleni ma xi tiva Xitsonga musini kahle a hi sunguriseni ni ri n'wina loko mi ya tisola a mi nga tisoli hi mhaka ku leswi mi nga vulavula mi vulavule ku ri mavunwa a mi tisola ku mi vulavule ku ve a hi n'wina a mi ya exibedhlele kambe leswi ya mi swi vurile a ku ri ntiyiso okay hi ku mhani hlamala ku se munhu i nghena moyeni i va tlhela ya tisola kun'wana hi leri nge yini swi vula ku wa hembela mani yalowo na vona va lava doctor ve te u lava hlamuta ni ta make sure ku ri hi pela ni va teka nampundzu va tirhiwa le xibedhlele i pela va va tirhile kusuka hi 9 ni kha ni fona ni ti endlela ku nghena ka Munghana Lonene ni ta tiva ku ni endlela ku mi tivisa ku swi famba njhani se mo za mi chayisa ni ringese ku lava nambara ya n'wina se ni nga yi kumi swi ndle kahle loko se ni chayisile ni karhata ngopfu loko ma ni vona ni ri kwalani kona hi holovile hayi va ha ri busy na vona na sweswi ni vulaka ve le xibedhlele se swi vula ku swi va swi nga ri kahle ku munhu a tshunguriwa hi ku va a vulavuleriwile musi ma swi vona hi ku a ni loko munhu a tshunguriwa i fanele a tshunguriwa ku ya hi ku i langutiwini i voniwini ku leswi i lava ku pfuneka hi leswi na leswi kambe loko ve n'wina mi nga vulangi swi vula ku leswi ve nge le ku tshunguriweni swona namuntlha swi fanele swi va dlaya tiva Xikwembu ai mativa no inkomisesi wa mina i khensile swinene swi kahle ku yimela timhaka ta n'wina sweswo hi swona swi lavaka mina swi lava sweswo thank you khensile sesi wa mina hayi veri a va nga hembi sesi wa Xikwembu na ku tisola a va nga tisoli ku va hembile a va tisola ku va vulavule ve hi ku i ntiyiso xiyanimoya lexi a hi nga huweli ka xona hi nga xi hembeli se swi vula ku se ti tlhelela kwele ka ku n'we va xibedhlele xa ka Malamula mi tirhisa ku yini kasi loko ku ve munhu loyiwani a nga vulavuleriwa hi ku i admitiwile xibedhlele swi vula ku u na un'wana a nga tirhangi kahle se a ma n'wi tlherisela ku a endla yini a ya lova kaya a kona swona kambe hi la ku bulanyana ka ntsongo hi timhaka leti ta ku xana timhaka leti ta manana Nosiviwe Mapisa-Nqakula ti vula yini hi tlhelo ra tipolitiki hi ndlela yaleyo na muhleri wa tipolitiki lava hi nga ta bula na vona hi le ku tsandzekeni ku kuma the general bantu holomisa swi tikomba ku ri na xiphiqanyana xa timhaka ta vuhlanganisi kambe ke hi ta va hi kha hi ya mahlweni hi vona ku hi yisa ku yini mahlweni hi ndlela yaleyo nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela khalanga Pet Matebula eka Afrika wa vulavula rihlampfu hikokwalaho ka yini mi ta hemba siva ra n'wi va lovorile ka n'wina va lovorile leswi vulaka ku leswi va nge se stress va nge a vo lo hloma a hi ntiyisi
a hi ntiyiso maphepha lama ni byeleni a tribal veri yini kasi a tribal va fike va ku maphepha ya ka hina ma right sestreza n'wina mi huma ka ndzawulo yihi a mi humi tribal n'we no ma tribal la hi tshamaku koho hina tribal ya hina yi le kule na hina maphepha lama a vulaku koho baba hambi ku ri n'we hi xitanisaka n'we i nge teki maphepha ya ba wena i ri na nsati na n'wana i tirhisa woho loko vaakatiko va ku va lava swilo wayi a nga tirhisangi at least a tirhisa ya laha a tshama koho hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula. loko u ri n'wamabindzu yingisela leswi xitichi xa Munghana Lonene FM hi xin'wana xa switichi lexi fambaka emahlweni laha Afrika-Dzonga hikwalaho ka vayingiseri lavo tshembeka Bindzu rin'wana na rin'wana ri navela ku va na vaxavi leswaku ri ndlandlamuka ku ya emahlweni. seke hikwalaho ka yini u nga navetisi eka Munghana Lonene FM a swa ha vutisiwi leswaku loko u navetisa bindzu ra wena ri ta tiveka hinkwakonkwako Navetisa eka Munghana Lonene FM sweswi. van'wamabindzu lavatsongo ni lavakulu loko mi lava ku navetisa eka Munghana Lonene FM tihlanganiseni na easy hi ku rhumela email eka mabokani@sabc.co.za ndza engeta mabokani@sabc.co.za Munghana Lonene FM makomba ndlela Khalanga Pet Matebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. sweswo mingisero Munghana Lonene FM i 18 tinga se ba awara ya 13 imani hi twa un'wana mingisera angula la hi la ku bula na muhleri wa tipolitiki tatana Elvis Masoga kambe ke hi bula na vana ndaka ku hi twile mingisera nhlaka Ay botet. botomen Minjani botet. Pfukele minjani botomen Ay hlayisekile swinene. I can't. Mavonelo ya manana xipikara botet ne. Yi kombisa kahle swinene ku ri mina na munhu wo fana na mina na munhu wo fana na vo manana xipikara hi ta pfuka na siku na rin'we kumbe munhu wo fana na mina na munhu wo fana na politician hi ta pfuka na siku na rin'we hi nga ringananga na nawu nge hi thariti ku ringana loko a ko va ku ri mina ni a ku nga zi ka ha yimeliwa chumu once swi tiveka ku ri na hehliwa hi nambu kumbe xani ni yivile tivhena ti fanekele ti tirha 100 va tlhe va ti kombisa ku hi pela va tirha va ta va ta nteka so mara hi ku yimana na xipikara va na swa vona nawu ku ri wo mi kombisa ku uxaka that's why loko mo xi langutisa ti-politician hi to ti hi onhelaka tiko as whole politician yin'wana na yin'wanyana ku ri va exercise ku ri mi swi tiva ku ri vo va nga khoma tiko hina ho va landzela kahle ka kahle loko a ku ri ku nawu wa tirha vothetele munhu loko a onha hi swi tiva ku munhu u onhile a fanekele a ya jele a fika a tengisiwa ivi a nyikiwa bail mantisisi so mara sweswo swi hi kombisa ntsena ku na vanhu van'wanyana na ti-high profile milandzu ya vona a yi khomiwi ku fana na ya hina ende leswiwani swi hi tlhelerisa ndhaku hi tiko hi mhaka ku hi fanekele hi tshama eka swi tiva ku a hi ringani kuve hi la ni nga ri ku na nhlamulo ya kahle ku hi fike njhani ka xiyimo xa muxakolo hi ku a ni ngo hinkwerhu ha fana ha ringana amahlweni ka nawu hi ringana hi minomo na loko hi kha hi hlaya nawu ebotpet a hi ringani na le mahlweni ka nawu hi leswiwani ni mi nyika xikombiso sweswiwani mafethu i tinghozi tingani leti nga endleka hi holiday ya leyiwani ya ku humaka ka yona vanhu va bisa vanhu hi mimovha mantisisi va nga khomiwi famba mi ya languta ndhakunyana ku bisiwi khale ka president Zuma ni bisa loya u khomiwini same time a khomiwa a thayisiwa jele u humini sweswiwani hi bail so swi mi kombisa ku ri nawu a wu ringani ku na lava wu va tirhelaka ku na lava wu nga va tirheliku mantisisi ku ri hi loko a ni nga tivi vanhu lava va ti-politician va te loko va nghena amatimbeni maswitwani hi ku ya hi leswi mi ni nga tshama ni swi analyza va endla swilo leswi swi nga ta va favora ivi va endla leswi swi nga ta subtract swi nga ta tshikelela vanhu lava va votelaka ku nga hina hi mhaka ku loko mo xiya swilo swa tika laha handle but swilo swa tika ende loko mo ma languta
loko za wo va politician u fanekele u fuma swi nga langutiwi ku ri u fuma hi ndlela ya kahle na wo fanekele u fuma i fanekele xin'wana na xin'wana kahle we i va na matimba mo xi sayinela ku u va ku ri swilo swi va kahle u va mafurheni so leswiya swa manana xipikara ma swi ni hlamarisa swo hi kombisa kunene ku nawu wa hina wu swaka mi ta khumbula na kwale ndzhaku munhu vete ya khomiwa hi ku u onhini u tluli nawu a tshama Jacob Zuma va kombisa ku a ku na munhu la nga n'wi khomaka a za yexe aya mara loko a ko va n'wina mi ta swi vona ti ta ha ti ta ka manghena i mhaka yin'wana leyi yi tikaka yaleyo ya ku se ti ta fanele ti ri 5 ti kha ti tela mina ma vo mhaka yaleyo kambe hambiswiritano minister Mnganaloni FM a hi bule na muhleri wa tipolitiki tatana Elvis Masoga ya ka vona hi ndlela leyi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo minister Mnganaloni FM a nga heti nkarhi amukela muhleri wa hina wa tipolitiki tatana Elvis Masoga. Tatana Masoga i nhlekani mi amukerile ka Mnganaloni FM. Good afternoon. Once again, Tatana Pet, my humble greetings to you and all the listeners of Mnganaloni. For the past 3 days or even 7 days, we've been hearing about the law of the Republic in terms of how it allows someone to interdict and. Now we felt, no, it's high time now we should look at the kind of impact, if any, of the political career of our speaker, Mapisa-Nqakula. Let's start from there. Does this kind of imminent arrest, which has been imminent for the past week or so, have any bearing or effect on her as a political activist? Yeah, no, once again, thanks very much, my brother Tatana Pet. Yeah, it is a very interesting, if not, thrilling, political drama unfolding, in South Africa. And it will be for the first time the Speaker of the National Assembly since 1994 is facing an imminent arrest or to be charged for that matter. And even the way the Speaker of Parliament has reacted to such kind of news or rumors or hearsays, it's very much, thrilling in a sense that, remember, the National Prosecution Authority, or even in particular other law enforcement agencies like the Hawks or the Special Investigation Unit or even the South African Police Service, have got powers to can effect arrest whenever they've got reasonable belief or suspicion that the person who has been investigated or the person who has been detected is involved in a particular criminal offense. So they can effect. So that is the power of a law enforcement agency, including even the National Prosecution Authority as the prosecuting custodian of our country. So I think it was ill-advised on the part of the National Speaker to can preempt, the possible arrest because you can't take away that arresting authority on the part of law enforcement agency. Even a court of law can do that. The only thing that is possible is to apply the options that are there in terms of arrest. Remember, there are different options and methods that the police or even NPA can use to secure the presence of an accused person in a court of law, including a physical arrest. Whenever they come to me and you, because we are ordinary citizens, they'll come, tell us our rights, handcuff us and throw us at the back of the police van and drive us to the nearby police station. So that is a popularly known form of arrest. But there's another, method of arrest where, for example, the NPA, in liaison with the police, can issue a summon, a judicial instruction to you to say, Mr. Masoga or Tatana Pet, on this day at this time, avail yourself at the nearby police station or at the nearby magistrate court. So it's an example of
a judicial, notice that can be issued by a law enforcement agency to any citizen, but as long as they believe that such person can comply. And usually it applies to famous people. Like, for example, if the police have been investigating a premier or a cabinet minister or an executive mayor, because they've got reasonable belief that he cannot evade arrest, and they've got reasonably believe that he cannot interfere with witnesses during investigation, they can issue that subpoena. I'm sorry, not subpoena, but a summon. They can issue that summon to that person, instructing you to avail yourself to a nearby police station or a nearby magistrate court so that they can officially charge you. And I don't understand why the National Speaker of Parliament was ill-advised in terms of how she must react to the possibility of that arrest, because she would have instructed her lawyer to liaise with NPA or the relevant law enforcement agency to effect the form of arrest that will be dignified to her in as far as is concerned, because he's concerned about, the damage that could be effected to her dignity or a sense of respect as the Speaker of the National Parliament. But there are options to can secure her presence in a court of law in case the NPA decide to charge her. Is it because she doesn't know that there are options, or she's trying to delay the inevitable? Absolutely. I think you captured it perfectly. You are trying to delay the inevitable, the unavoidable. You can't stop it. It is an approaching tsunami. You can't stop it. The best that you can do is how do you prepare yourself for it? Because it's an approaching tsunami. The possibility of arrest, as long as the NPA, in license with the relevant law enforcement agency, have arrived at a point to can effect arrest, you can't stop it. The only thing that you can do through your lawyer is to negotiate with NPA or that relevant law enforcement agency to effect a form of arrest that will be, preferable to you. For example, they can liaise with NPA to say, she's the National Speaker of Parliament. There is no any possibility that she can evade justice. She can run away from the rule of law. And she's got their residence only in South Africa. She doesn't carry any other passport. I'm just giving an exemplary scenario. Yes. So because of that, can you just issue a summon to our client who happen to be Mapisa-Nqakula, and she will avail herself to the nearby police station or the nearby magistrate court or high court where she can formally be charged? I think that was an option and I don't know why her lawyer didn't advise her in relation to that. But you can't stop. You can't ask a court to take away the arresting authority of a law enforcement agency. You can't. Because law enforcement agencies have got that constitutional authority to can arrest a person. So the court can't take that away. They can only advise on how to can effect that arrest. But there is no any court of law that can stop a law enforcement agency from exercising its authority to arrest a person whenever they believe they've got a reasonable case against him or her. Now, from time to time, when politicians are arrested or there are rumors of them being arrested, a political phrase will be, "This is a politically motivated case." And I've just learned that this phrase has also been thrown here. The question would then be, if it's a politically motivated case, when you look at her career as a politician, who would she be fighting against for her to be plunged in this politically motivated case? It is very much interesting when you are resurrecting that political fact. It has been buried for some time, but it's correct to resurrect it, Tatana Pet, because different high-profile politicians have been making use, exhausting, the very same aspect you mentioned, whenever they are facing a possibility of arrest or whenever that high-profile politician is arrested, mostly their sycophantic, followers or supporters will start chanting, "No, it's a politically motivated case. It's a politically motivated charge," without engaging or interrogating the merits or demerits of the charge that is being leveled against that politician.
And I think maybe it might be a clinical symptom of, legal and constitutional illiteracy that is becoming endemic in South Africa. Most of us, we have become trapped in this, legal and constitutional illiteracy. We don't have the capacity or willingness to can engage, the legal and constitutional merits of the case. To say, yes, we are supporting politician X, but the law enforcement agencies say they are arresting him because they've got a strong case against him. Can we go through the charge sheet? Why can't we go through the charge sheet? Is the law enforcement agency able to can provide provisional evidence against that person? And these supporters of politicians are not interested in that. No one. It started with Jacob Zuma, so many different politicians. Their supporters are quick, to jump into the bandwagon of, a politically motivated conspiracy without addressing the merits or demerits of the charge sheet. Because whenever a politician, including an ordinary person, is arrested, there must be a charge sheet. That must be prepared by the NPA or a prosecuting authority. But political supporters are not interested in that. They start to indulge in political witch hunting, crying wolf, saying, our leader is targeted, our leader, is arrested necessarily because of political things, and politics have got nothing to do with criminal procedure. When the police are in a position to can say, we have investigated Mr. X or Mrs. X, now we have secured insurmountable evidentiary that allow us to can charge him, then they refer the case to NPA for a decision to charge that particular suspect. So politics is not involved. Politics will be involved only when in a situation where they say they want to arrest a particular politician but without any provisional evidence. That's where I'm going to smell the red. Then I'll be saying, no, it seems politics is involved. But where NPA or law enforcement agency says, we have secured provisional evidence that allow us to can arrest politician X or B. Remember, they don't arrest you as a politician. The Constitution, even the Criminal Procedure Amendment Act, it doesn't make mention of a politician or an ordinary person. It speaks about a citizen or even a non-citizen. As long as you are in South Africa, you are found to have contravened the criminal statute of procedures of South Africa, you can be arrested. It doesn't talk about a lawyer or a professor or a doctor or a lecturer or a teacher. It speaks about any person who transgress our criminal code can be arrested by the police. In this 1.5 minutes that I'm left with, Tatan Masoga, what kind of impact is this turmoil likely to have on the organization ANC as we are navigating this election period? But I need to say something, Tatana Ped, that, the current Speaker of Parliament, Mapisa-Nqakula, she's a victim of, a very bad, legal advice. Absolutely. She was supposed to have handled this with the dignity and integrity that, is equivalent to the position that she occupies in Parliament. It was not even supposed to arrive at this point because there was supposed to have been a proper, dignified negotiation between a lawyer and the NPA so that she can receive a summon, be instructed to appear before a court or before a nearby police station where she can be formally charged. But I don't know how it has been, processed to arrive at this, regrettable point. But it's a very sad case. I don't think she can bounce back from it. Her career, to me, has been tarnished irreparably. I don't think she will be able to can survive. Yes, we had political survivors in our history, the likes of Julius Malema. We thought, he was expelled from the ANC in 2012. He's finished with Julius, but out of the blue, he resurrected from the political grave. Jacob Zuma, from time to time, they call him Punyuka Bampete, the one who always escapes his captors. Whenever you corner him, Jacob Zuma will escape. Whenever you box him to a corner, he will always escape. But I'm not quite sure whether Mapisa-Nqakula is another classic example of a political survivor. Now she's boxed to a corner, and I don't believe she has got that capacity or proven history to can escape
the situation she found herself in. Tatana Masoga, I can see nane nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Tatane Pet, Inkomo, thanks very much, and to the listeners, thank you very much. I can't. Vala va bula na bona tatana Elvis Masoga emhleri wa tipolitiki va kha va nyika xifaniso xa vumunduku bya manana Mapisa-Nqakula timhaka ta teta ku hayi nandzu lowu wu fambelana na timhaka ta tipolitiki ku ve na wu ri munhu i munhu wu nga se languta timhaka ta ku i n'wa tipolitiki kumbe i yini hi ndlela yeleyo tshemba na wena tlhelo rin'wana ra timhaka leti u nga lava ku ta hi roho kambe hi sungule ni twa mango emisava ya awara yan'we lawa hi nga tshembisiwa wona na tatana Hlulani fana na gayisa ya fambisa ku yini sweswi mina ya ta ku bila awara yan'we hi lawa mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa hi kona ku ta korrekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus 12 minutes ntsena ibila awara ya 13 xiphemu xa vumbirhi xa nangona ku Afrika wa vulavula ku fika le ka awara ya mbirhi hlakani lowu twana tolo hi kume papila leri hi nga ri hlaya hi kombisa timhaka ta ku na xivilelo kusuka ka xipano lexi ya vengeri i Tower FC xa la Saselamani lexi nge tirhi va nghenele tournament ya top 16 le eka Muswani lembe leri nga hundza se ku nghena a va humesa magidimbirhi ya tirandi a va fanele loko la winaka a kuma 26,000 rand na timedali na trophy na gear swi vitana gear na soccer kit kambe ku fika sweswi va lo kuma trophy na timedali swi vula ku gear na 26,000 a swi humelela hi ndlela yaleyo se ngere hi pfuneni se loko ha heta ku hlaya papila leri ku nghene un'wana muyingiseri na yena ku na voho va mali ya vona va yi kumele ndzimeni a va hete ka top 4 kambe va yi kumile voho a hi tweneni ku xiphiqo xi le kwihi a hi amukeleni tatana Shepered Chabalala un'wana wa vakondleteri hi twa ku va angula va ku yini Mchavi nhlekani mi pfukeni hayi pfukeni la mi nga koho a mi twali kahle swi vula ku mbulavulo wa hina wu ta koma swinene mi angula mi ku yini hi xiphiqo lexi va Tower FC va vilelaka hi xona xivilelo lexi hi xi tivaka ku Tower hi tikuma a fayitela hina hi vini challenge kumbe a endleni so Mchavi a mi le ku tirhiseni ti-headsets kumbe mi yi veke xipikareni foni ya n'wina loko mi ndle sweswo swi cinceni mi kota ku yi veka ndleveni ntsena ni kotaka hi ndhawu leyi nga miyela na rhasa no nghena n'wana nga ri ku na echo sound ya kwalano mi nga kona se ku right ngopfu ya kwalano mi right mi nga ha cinci kwalano mi nga ha tirhisi ti-headset mara susani sweswo tintambu mi khoma foni yinene nara tinjani sweswi kahle ngopfu se mi ri ma swi tiva swiphiqo swa Tower FC ahe a nga problem loko ni susa leswa headset mi tswalela kule tsuma okay vulavulani hello ahe na mi tswalela vulavulani a ni ta timhaka to Tower a wu yi ku marana se dayile swi ta hi na ti-challenges too much na ti-challenges too much leswi a swi fanele swi visa swona ti-price a ti fanele ti ta ti suka from spond and then ya wena sweswi swi nga endleka between hina na spond the phone is one of one of the system phone. So from that moment then I realized that no, I'm looking to from phone. And I boil up to you so I have a telephone or own phone. So I'm not telling you what I want you rider is that and then it's Tower. America communication na wamba tantreta na screenshot okay so far we I don't know kung ngay amukela and then the sector ni para. So
Mata swa group van'wani va ve against va ku no a va fanele ku tibuku and then van'wana va swi twisisa and then ku tina ku swona na sweswa swona tibuku ti fanele ti basa. I think the only chance leyi a fanele yi basi tibuku a ku ri this month and then ya va na problem so va promise ku end of April between the 26 na April ya va na ta referendum. kambe ami yi kunguhate njhani Mchavi ni le ku tivutiseni ku loko n'we mi ze mi vekela ku number 1 yi ta kuma 26 number yini yi ta kuma yini a mi va mi swi kunguhate mi langute yini hikuva swi tikomba ngeti a mi nga se va na mali leyi mandlela ya swona ndhaku because loko ya hi tirha na problem a ku ri timhaka teka so na teka from Muswani before and then it's a small car so honestly would be got the price for na mali so that's I think really to relax so okay sana so and that's so fun after the fun of mama like nothing else so the point of which I am not told that I have only money from my own pocket. No, na swi lava ku ya mahlweni na njhekanjhekisano lowu kambe na mburisano lowu kambe hayi riqingho ra n'wina ri pfumeli ri ta hi kwatisela vayingiseri kambe leswi mi nge ku sukusela hi ti 26 ku fika n'hweti loko yi hela va nga langutela mali ya vona hi ta rindzela kwalano hi vona ku va pfuneka njhani no ni khomele mingiselo wa mena riqingho ra Mchavi hayi a ri ndle swona kambe mi ta va mi va twile ku ve ri yini ve ri hayi hi ti 20 tower FC ve ri ku sukusela ti 26 mi ta va right kambe xivutiso ku kunguhatiwa njhani loko mi ndla ti-tournament mi langute yini swivutiso swo fana na ku a mi lava ku fikelela yini hi tournament leyi i swin'wana swa swa ni lava wa vutisa swona se ma swi twa ku riqingho leri ri ndli swona hi nge yi mahlweni hi mi xanisa vuyingiseri bya n'wehe hi riqingho ra muxaka luwa ma swi vona loko mi ndla tournament mi va mi kha mi lava ku fikelela yini okay 26 mi langute mi kha mi yi pimanise na mali muni yi ri kwihi ma swi vona okay sponsor lexi a xo vulavula hi nomo a ku nga ri na la xi nga sayina kona na okay ma swi vona i swilo swo tala leswi ta vulavula hi swona se Mchavi va kumekangi kambe ha khensa ku tatana Mchavi va kumekile va yimele timhaka un'wana loyi a nga mukondleteri a nyikiwe nkarhi ku a vulavula i tatana Chauke kambe hayi hi mpfhuka hi nyikiwa tinomboro ta vona hi se va kuma kambe lowu nga ni nyika tinomboro i tlhela ni byela ku tatana Chauke va swi tiva ku hi ta va foyinela so ho pfumela kumbexana va le ntirhweni ka swin'wana a ni tshembi ku va nga va lo langa ku va nga hlamuli riqingho ra yena kambe mhaka hi yeleyo va ka yena ku loko mi ndla ti-tournament tindleneni kambe ku va na lomu ku tsariwa kona hansi tsalani mi ku okay hi tsarile swiyimo hi leswi nga letani hi ta ndlisa leswi hi ta hakela ku nga se fika laha ma va mhaka kona loko yi ri top 16 mhasi a ndzi nga ku hlayelela ku xikan'wekan'we loko ti joine hi 2000 swi vula ku 16 by 232 swi va ri na va 32,000 yo sungula se kambe yi ta tirhisiwa ka timhaka ta ku fambisa ntirho wolowo no pfumela ku na ti-referee ti hakeriwile na sweswo se hi ta twa ku Tower FC va ri yini endzhaku ka ti 25 ndlela leyo loko roko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kandziya laha hi ta vuya na general halaya ka hafu ku pele awara ya 13 va hi byela hi timhaka ta ku pfuriwa ka Muyexe police station yi vula yini yi vula ku yi wela hansi ka brigadier Rakwana na yona kumbe
nayo yi ta va na station commander ya yo i satellite i yini ta titwa kwala nako leswi swi nga ndla ku yi hlwela ku pfula a ku ri yini nako yi ya pfula kahle kahle rini nako loko ku ri ku siku ri yi pfulaku general mi fanele mi byela provincial commissioner ni chava ku tirhisa title ya vona na chava a ni swi tivi hambi lieutenant colonel hambi colonel hambi a ni swi tivi mina se kambe ni kombela mi va byela ku a va yika Munghana Lonene va xava nkarhi siku ku pfuriwako Munghana Lonene FM ya haxa thwi kwele aka Muyexe kambe sweswo swa njhekanjhekisano kumbe swa bulu ra siku rin'wana kambe sweswi hina hi mi twile a hi tweneni lawa rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi enhleka na vaxumi eBootped na muhumelerisi wa n'wina loyi ni tokanje enjindani eBootped mata timhaka leti nga ku endlekeni tiko ra hina ni ka swa tipolitiki swi ni tsundzuxa muhleri wun'wana wa tipolitiki and vanhu vo tala a va nga n'wi tekeli nhlokweni loko a vulavula loko a ni nga ha n'wi twi masiku lama Prince Mashele ku kuma loyi a nga tlhavuya van'wana lava nga na ntwisa va ta vula va ku ya yi tshame a swi vula swin'wana ku ri tiko ra hina na wa hina wu slow ngopfu na president ya hina kahlekahle kun'wana va slow ngopfu and misa leswi vula hi nomu moni mi byela ku loko na a wu lo tirha wu helela a ku nga ta ze ku va na ti-up and down ta ku ve ri zuma dizuma that ma twisisi mara hi ku na wa hina wu na matihlu na ku na lava chaviwaku hi yo mhaka namuntlha va khoma hi tindleve a va ncikinyisa va yisa lehi na lehi ku rhanda ma swi vona so hi ku vula leswi ni nga ku vula ku yini Zuma i tlangela henhla ka tiko na le henhla ka nawu wa tiko hi ku tiva ku va nge n'wi endli nchumu nako tiparula ta Zuma ti lo yimisa ku yini ka tingo tlula ta van'wanyana lava hi va vonaka laha handle laniwa na ku a ngo tlhava na migingiriko yo leyi na leyi na leyi himpela swi swa tiko ra hina na Xikwembu ne a vu Jesu tata yi lamuli impela inkomu xewani khalanga na muhumelerisi kwala Ntindane lani Bothete ku na probleme nyana kun'wana ka muganga ku mhandzi ku na pole ya electricity yi la ku wa nkama un'wana na un'wana ku ngo ba moya ku ndla swin'wanyana yi wa kumbe yi cause problem ya zami yo ku reportiwa mkhanselara wa byeriwe mkhanselara Monica ku ku na 1 2 3 so van'wana va byeri va kwa yini eka ndhavisika so e problem man kama un'wana na un'wanyana pole yi ngo huwa and va ka Eskom va henda kwala masiku hinkwawo muhaxi se a hi ta kombela ku hi pfuniwa eku henda a hambi na xikolo xa kanjhakanjhaka loko i nkarhi hi vuya hale ka xirhengwana yi kwala ya hansi nyana ka xikontiri inkomo Bothete ni pfumelelana na nkulukumba loyi a ngo nawu wa tiko ra hina a hi ringani hi nge ringani na ti-politician mara mina hi mavonelo ya mina i ku ne hina hi nga va nyika ti-politician matimba lamawani that's why na sweswi ma vona ku hava la nga swi tiveki ku ri Zuma u moxe tiko ra hina u yive timali a tikweni ra hina mara still ku na vanhu lava tlulatlulaka va n'wi sapotaku va n'wi landzelelaku va n'wi endla celebrate va n'wi endla hero mara u yive mali ya tiko se hina vanhu ni tshama ni swi vula kwala ka radio matimba ya na hina hi nga ri cinca tiko loko hina ho tiyimisela ku ri tiko ri vuyela ka xiyimo lexi hina hi xi lavaka mara loko ri ha ta sapota vanhu lava hi va vonaka ku vele ku wiseni ka tiko ra hina hi ta tshama hi kha hi rila hi ku ti-politician a hi ringani na vona hi nga va endla ku ri hina ku va hina hi va na matimba ku tlula ti-politician Enhlekani muhaxi mina ndzi lava ku nghena eka mhaka leyi ya ku pfuriwa ka police station leyi nga akiwa eka Muyexe ndzi ri ndzi ba mandla ndzi vuyelela eka vamasipala loko va tlhela va kota futhi ku ya va pfuxa futhi vulavuri bya nawu tihofisi ta vona so a ni ku eka hina vaakatiko a hi tshikeni ku tlhela hi fayitela nhundzu hi nga hlaseli nhundzu leyi hi nga ta tlhela switokomduku ka siku yona yi nga ta hi vuyerisa se sweswi va nga kota ku yi vuyisela futhi ku va tlhela va yi lulamisiwa yi languteka yi va ka xivumbeko xa kahle a hi hlonipheni nhundzu leyi ku mundzuku ka yona ka siku hi kota ku vuyeriwa hi yona hi ta kuma vuhlayiseki eka yona hi ta kuma mpfuneto eka yona inkomo muhaxi Bothete amlosa
I khosa ka nkomo papa va lava vulavulaka na vo va lava va ngo a va kondletela tournament a va na ntiyiso hi botpet ni mi byela ni ri kwala hina team ya hina ya ka nkomo ya nkomo 11 express loko hi joina tournament yaleyo va hi byele ku loko team yi heta ku teka tournament yi nyikiwa mali hina hi hume hi position number 3 team yaleyo yi nga teka tournament hi yo nga ba hina ka semifinal hina ku kuma 4000 rand team ya ka hina ya ka nkomo swi hi tekele almost 4 months hi kha hi londela 4000 rand vanhu va kha va aka Muswani va va jikajikisa va aka tikuvolozi va aka Muswani va ku va ta tlumula xo karhi kwala jarateni hikuva va nga kota ku humesa mali yaleyo a va na ntiyiso papa va lava sweswo swi va nga le ku swi vuleni a swi khomani because loko va joinisa tournament the team ve te mali yi koho team ya ka nkomo yi gidele ka Muswani for 4 months va kha va lava 4000 Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela hi kona ku ta korrekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus. mavonelo yan'we ya tshama ya ri tano mavonelo yan'we na hi nghenehelo kwalano hi ndlela yaleyo kambe hi nga hembi hi nga hembi ma swi vona hi nga hembi loko hi hemba swi ta hi hlupha hi nge vuli ku fana na sweswi munhu a nge vula ku khale ka president Zuma va yive timali va ndle yinini kwihi nandzu wa ku va khomiwe kwihi ku komba ku hi nga kota ku swi vula i tiba xifuva i nga chavi na ku swi vula se hi nga vulavuli swilo leswi hi nga ri ku na vumbhoni eka swona n'wina va poll ya ka n'wamhandi ni le ku ringeteni ku lamana na Francis la a ni tivi Francis i dlina kwihi kambe i tidlele na yena a nga nyika namba ni le ku n'wi laveni se loko ni n'wi kumile ya nga ta ni byela ku laha tirhela ku hala ka n'wamhandi i mani se hi ta kota ku va hi hlanganisa na yena hi kota ku se ni le ku ringeteni ku laha nambara ya n'wina laha muyingiseri wa mehe loko ni kumini ni ta mi fonela loko ni huma la ivi hi kota ku vona ku ku hi yisa ku yini mahlweni hi tlhelo ra timhaka ta ku mi pfuna hi phuli yaleyo ka vula gezi ri na khombo swinene loko mo ka mi nga tirhani na rona hi vukheta ra koxa vutomi ra teka vutomi kambe swi ri tano 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. so mixer Munghana Lonene FM nongonoko i Afrika wa vulavula 30 timinete ntsena ku bila wara ya 12 xiphemu xa vumbirhi lexi xa nongonoko Afrika wa vulavula a ri swin'we beri yini xitichi xa maphorisa xa le aka Muyexe a block 1 xa pfula se hi la ku twa ku endleka yini hi ndlela leyo a hi kuti 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM bari Major General Mashava imikulunga la ku va ta hi byela ku leswi xi pfulaku ku endleka yini xi pfula rini swi vula yini ku pfuriwa ka xitichi xi ta pfuriwa hi mani na ku va ta vekela phepha leriya va ta vekela lexiya xa ku komba ku xitichi lexi pfuriwe ximfumo hi mani ke na ku loko ku ri ku va ta vekela xi vekeleriwa yini loko ku ve lexiya xa laya aka commissioner le a Kremetat xo komba ku ndhawu leyi yi pfulwe hi Professor HW Intsanwisi xi susiwile ku swi vula ku na lexi loko ta van'wani va ta susa kambe vanhu va amukela General Nhlekani Botbet na vayingiseri va Munghana Lonene hlekanisa n'wina mi nga ngheni ka swa tipolitiki General n'we mi tirhana na timhaka ta nawu ni swi twile ku se na nghenisiwa ni ku ya namuntlha ni tshwe naxo a hi sunguleni kwalano xitichi xa maphorisa xa le Muyexe i khale ka hi vona tivhene ti ka ti ku Muyexe
kambe va ka Muyexe va ku hava xitichi xa xiphorisa ku endleka yini? ya botpet na vayingiseri va Munghana Lonene mo ri ni hlamusela ni nga ti pfinyingi leswaku ri lexi a xi dileya a no swi tiva ngopfu hikuva a hi tirhi ngopfu wa mina a ku ri timhaka ta muako lowuya a wu endliwile kun'wanyana wu fika xikarhi wu yima mara mo ri ni vula leswaku ri kusukela hi 2022 ku ve ku endliwa tipulani leswaku ri xi hetisisiwa so ni ngo vula hi nawu leswaku ri se xi hetisekile botpet se ku nga leswiwani loko swi hetisekile mucontractor u hetile ntirho wa yena hinkwawo ivi a hendixa muako aka xiphorisa u hendixile kwala masunguleni ya March leswi mi swi tivaka ku ri xilo xin'wana na swin'wana swi na ti-financial year or lembe ximali ya rona hala ka hina xiphoriseni lembe ximali ra hina ri sungula hi ti 1 ta April yin'wana na yin'wanyana laha ni nga vulaka leswaku ri hi ti 1 ta April xitichi xa Muyexe xi ve xi pfula or ni ngo vula ku hi ku mina a hi mina lowu ni faneleke ku swi endla officially mara ni kotile ku activate satellite to be full-fledged police station hi ti 1 ta April leswi vulaka leswaku ri hi sota loko yi ku va 11 o'clock ya vusiku a ni ri kwele ka Muyexe botpet ivi loko yi ku ngo 12 o'clock yi sungula ti 1 ta April ivi ni endla leswaku ri satellite ya Muyexe yi fa ivi ku tumbuluka leswi swi vitanaka ku i police station sweswi ni vulavulaka na n'wina botpet i police station leyi nga helela leyi yi tirhelaka vaakatiko hi ku ya hi lomu yi tirhelaka kona. Mina mi ta ni khomela general mina xiphiqo xa mina i ku swilo loko swi vuriwile a ni swi koti ku swi tshika swi hundza loko yi sunguriwile yi yima a ku yime hi mhaka yini? That's why ni nge koti ngopfu swi hlamusela leswi swa tikontraka swa hlupha hi ngo vula leswaku ri mara se swi hetisekile leswa swin'wanyana ni huma ka swona ni humile lexi xi nga endla ku mi fane mi va kona na vusiku le aka Muyexe ku simeka kusuka ka satellite ku ya ka xitichi kumbe fully fledged police station i yini? a ni nge xin'wana xo sungula ku na timhaka ta tikhompyuta. Okay. Tikhompyuta hi vulavula hi swin'wana na swin'wana leswi tirhaka xiphoriseni masiku lawani ku tirha swilo swa ti-IT so a hi fanele hi activate swilo hinkwaswo ku endlela leswaku ri na tindhawu leti ti kumaka vukorhokeri kusuka ka Muyexe loko va tshika se va ripotile nandzu lowu ku fanele ku pfuriwa case leyi fanele ku investigatiwa ku yi ta kota ku ya court se yi fanele nghenisiwa ka computer yi vula ku ri i case or case number 1 or stroke 04 stroke 24 i ya Muyexe a yi nga ha tsali ku Giyani. Se i mani station command? Station commander i Captain Mavunda lava a va tirhela ka xitichi xa Giyani van'wani va tiva ngopfu hi vito ra Elvis hi vona lava va nga station commander sweswiwani Captain Elvis Mavunda hi vona station commander nkarhi wun'wani ko tlhela ni hlamusela na swiyenge leswin'wani ku i va mani vaseketeri va vona aka xiyenge lexi xi vitanaka crime prevention commander loyi ku nga yena a faneleke ku lawula lava ambalaka uniform va patrola le tindhawini ta hina va jikajika va valanga hina Captain Chauke hi na warrant officer Chauke kasi aka xiyenge xa vulavisisi bya ti-case hi na warrant officer TA Mabasa vanhu lava ni vulavulaka hi vona i vanhu lava a va tirhela a Giyani kasi ko fana na Chauke na vona va tirhile ngopfu va ri vona murhangeri wa satellite ya kwele ka Muyexe then aka support service ni vulavula hi loyi a nga ta rhangela swilo swa supply chain swa ti-finance swa ti-human resource management na swa ti-administration ya xitichi ku endlela ku ri tifayili na hinkwaswo swi tshamiseka kahle hi na warrant officer Ngobeni. Alright, yi khomeni kwalano ni lava ku ni hundza hi la mavhengeleni na mi ni byela loko hi vuya ku
loko xi ri kwalani xitichi lexi n'wina mi vulavula hi tisekitara xi le ka sekitara yihi xi khumba miganga yihi ngopfu sweswo swa ku taniya kambe loko hi vuya mavhengeleni mo ni khomela tani general inkomo hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM a hi sunguleni hi kandziya laha hi ta vuya hi yisa mahlweni ka leswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula botpet na muhumelerisi loko hi herini phela na mi ana swi twisisi ku ri faneke a dya yini kahle kahle ku swilo leswi hinkwaswo ka swona swi na mavabyi tinyama hinkwaswo swa hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula ya un'wana tsale hungu rin'wana kambe leri ta vulavula hi rona ku a ri khumbi swa xitichi xa lexa ku pfulaku xa Captain Mabunda kusuka laya aka Muyexe a block 1 nina Major General Mashava la hi bulaka na vona hi ndlela se ku ta va na siku leri xi nga ta pfula ximfumo na so ku na ndhawu ku leyi hi nga vulaka ku i xi le ka sekitara leyi na ko xi khumba miganga leyi both pet siku ri ta va kona ka ha ri na proposal ya siku mara a hi ku a swi se tiyisisiwa na mina a ni koti ku swi tiyisisa mara swi ta endleka leswaku ri xitichi xi ta pfuriwa ximfumo hi ministara kumbe deputy minister mara hakanyingi loko ti-police station ti pfuriwa leti tintshwa swi endliwa hi ministara so ni ngo vula ku ri ntirho walowo wo ta endliwa ebotpet okay se i sekitara yihi yaleyo yi ta va yi wela ka sekitara yihi Muyexe block Muyexe police station a ya ha weli aka sector a yi ri ka sector loko ya ha ri satellite because sector liya a yi ri kona ye le Giyani a yi kota ku tisa vukorhokeri aka ndhawu leyi sweswi ni nga vulaku ku ri yi le ka Muyexe yi ta na le ka ti-village tin'wana leti ti nga le kusuhani na yona mara sweswiwani ti-village leti ti welaka aka xitichi lexa Muyexe lexi xi nga xa block 1 hi ngo vula ku ri i Muyexe hi yoxe block 1 ku va na Mninginisi block 2 and 3 aka Mhlaba Valley aka Khakhala Gawula Mahlati Ndindani Mahlomela ti-village leti ta 9 leti hi tona leti eka nkarhi lowu ti welaka aka xitichi xa Muyexe botpet ba alteng leti nga wala tlhelo ke swi kahle xivutiso xexo hi kona hi kwala tlhelo tange swi nyika swivutiso swona mara a ni swi tivi ku ri hi ku ya hi minkarhi swi ta endlisa ku yini mara alteni hi yoxe yi wela avende ende hi police station yi polisiwa aka Malamulele mara ma ku vona leyi nga hlangana kona siku rin'wana leyi a ku ri Vhembe laha mara a va ku mile mopana ani sweswo mi swi vulaka ku botpet no vona ingaku ku ya hi minkarhi va ta va swi langutisisa na ku tshemba ku va ta swi endlisa hi ndlela yeleyo mara at the moment ti-village leti ni nga mi hlayela to ta 9 hi tona leti ti welaka aka Muyexe eka nkarhi lowu botpet se loko munhu a va a kha tiva nomboro ya kwalano aka Muyexe a ri ka Mtititi a kha a ngheneriwa a nga yi foneli a fonela aka Malamulele hawa botpet police station yin'wana na yin'wanyana ko va vito ntsena ku lava va tirhela kwini le kwihi hinkwako laha ku nga na xiphiqo mafona loko va ri kona kwala kusuhani va ta tsutsuma va yi attenda va ka va communicate na va ka Malamulele va ta hlangana kwele a ku attendeni ha pfunana hikuva i xilo xin'we i SAPS hinkwako botpet leswi ni swi vula hi mhaka ya ku swa endleka mi kuma ku munhu a tikuma kumbe a ri Giyani loyi a nga ta ka a nge se swi twa kahle ku phela xitichi xa ka Muyexe se xi sungurile ivi a fika ku ni kombela ku pfuniwa ni la ku pfula case u tshama kwihi ni tshama ka Mninginisi
a block 2 kumbe a block 3 kumbe ni tshama ka Mhlava Valley a hi nawu wa ku va fanele va n'wi tlherisa va ku famba report ka Muyexe va fanele va pfula case ya yena loko va pfula case ya yena va kota ku n'wi byela leswi swi nga ta endleka endzhaku ka ku pfula ka case ya yena ku case ya wena hi ta yi registera laha yi ta humesa case number ya Giyani mara loko se nkarhi wu va ku famba u ta vona se yi ku Muyexe swi vula ku case ya wena yi ya transferiwa ka Muyexe hikuva yi fanele ya tirhiwa ka Muyexe munhu a nga tlherisiwi body pad hi ku a nga tirheliwi hi kona kun'wana na kun'wanyani munhu wa report hambiloko ku ri kwele vo Thando wa fika u report ivi case yi transferiwa yi ta Giyani yi ta ka Muyexe yi ya Zwanini ya kwihi body pad no emitweli general se mi etsela mo ku yini ka vaaki lava ku nga khale lava va langutele timhaka ta vukona bya xitichi lexi xa maphorisa lexi se xi nga pfula mi ri yini ka vona body pad mo ri ni ku ri eka vaakatiko hinkwavo va tindhawu leti ta 9 ni nga ti vula a ni kombela tirhisano eka maphorisa ya n'wina loko swin'wana swi nga fambi kahle tanihileswi nga vula station commander hi hlamuserile leswaku ri i mani ku nga ri khale ku nga ziza ku teka masiku mangani body pad ni ta va ni tlhela ni vuya kwala moyeni ni kota ku va ku nyika vayingiseri va hina timhaka ta ti-cellphone numbers ta management hinkwayo na lahaya a community service center khale a hi ku charge office nakona ku nga ri khale ku ta va ku ri na cellphone leyi tivaka ku yi 24 hours se a ni ta ku ri eka vaakatiko a hi tirhisaneni xiphorisa xi hi xexo xi le kusuhani na n'wina a hi endleni leswaku ri na loko nkarhi wun'wana swilo swo endlanga ku a swi fambangi kahle hi tshika ku teka nawu wo veka mavokweni ya hina ka tindhawu tin'wana body pad va hlupheka vanhu va transport loko va fona va kuma ku nkarhi wun'wana se ko va vhene yin'we yi va tirhelaka ku leti tin'wanyani va ti hisile va damejile va hisa a va lolohi ku hisa na vet mara na ku tshemba ku ri ti-village leti ta 9 letiwani ta ka hina ti ta va ti-village leti ti tshamaka vanhu lava va kotaka ku twisisa ku ri timintaka leyi ya vona va ta yi hlonipha va tlhela va yi protecta hikuva sweswi ni vulavulaka body pad hi nge vuli hi ku Muyexe yi ta tsandzeka ku va tirhela hi ku ya transport hawa provincial commissioner wa hina na MEC hi vhiki leriya ra ti-9 mi nga mi swi twile na n'wina va Munghana Lonene a mi ri kona loko ku nyikiwa timovha mi ngo vula ni nga tipfinyingi body pad ku ri Muyexe na yona yi wela ka lava va nga nikiwa timovha body pad hawa timovha va na tona a ni laveki ku hemba hi ti 25 ta March Muyexe yi nyikiwile timovha ta 5 timbirhi ta mafokisi tinharhu leti ta tivhene ta ku makiwa ha promisiwa ku ta tlhela ku ta na leya yikulukumba body pad ya ku rhwala lava vo ka va nga yingisi yi le ku teni na yona a na hala ku vutisa kwalani kwala ka Muyexe ku na laha ku tshama ku lava va khomiwaka kumbe va ta khomiwa va yisiwa kun'wana ni vula ku kumbexani munhu a ta khwangula body pad hi yimele xitlhangoma hi yimele xitlhangoma hina yi kona lero vanhu va nga teki ti-chance va ku ko va ri ndhawana ya va ha ri pfuni nchumu hi yimele xitlhangoma loko kota loko ka nga twisisi u ta va yena xitlhangoma body pad a pfula mbede wuntshwa a pfula mbede wuntshwa a tshama kwalahaya a tshama a ri yexe ku ani hi yena ko a nga yingisiki general khesiri swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta na khensa body pad inkomu major general Mashava lava hi bula na vona kusuka ka xiphorisa xa Mopani hi timhaka ta le ka Muyexe hawu thema mitsake ngova edi ku se mina xitichi xa n'wehe xi ngo n'wina we a hi mi tweneni ndzhaka leswi hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus hi sweswo mingisela Munghana Lonene FM ka vula hi kona ku korhokela wena hi yo mhaka hi Munghana Lonene FM makombandlela ku haxela kusukisela hi awara ya 12 ku fika awara ya 2 nhlekani wun'wana na wun'wana musumbhunuku ku fika Ravuntlhanu hi le ku vulavulerisaneni na lava va hi tirhelaka swa timhaka ta digital ku va
va hi lulamisela timhaka letiya ta ti-podcast ku na vanhu vo tala va ni fonelaka khalangani mi twe tolo mi kha mi ku nomboro ya se mi hamba mi fanele mi yingisela ku le ka podcast mi twa mi swi twa futhi hi ndlela yaleyo ku kota ku va hi twisisa ku xiyimo xi yisa ku yini amahlweni very trans wa le roti i mi hluvulela xihuku n'wina khalangana ncindana awu se hi ndle yini okay okay ya hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela mi va byela va tala a ka Silwana va ta dyondza ku ti-tournament ti fambisiwa njhani a hi ringeteni un'wana mi yingiseri loyi nhleka hi khalanga mi pfukile papa hi pfukile hi ngovo hi pfukile mana khensa no a ni lava ku dlamba leya ka xipikara mara a ni lava ku yi dlamba hi ndlela leya ku sungula hi ku wu nge vi ntiyiso ku mfumo wa hina a wu khomi van'watipolitiki lava nga connected politically kumbe va swiyimo swe le henhla ekhalanga John Blom loyi a nga tshama va chairperson ya ANC a Northern Cape ivi a khomiwe hi vukungundzwana. He was politically connected. Loko se va chairperson ya province politically u connected. mara na n'wina mi ni xwa ku ma swi twa ku se mi vulavula tipolitiki ani ni ringeta ku hi lunghisa leya ku mara i tipolitiki sweswi mi swi vulaka hi ku loko va ze va ka ku khomiwa a va vi va vula ku himpela na wun'we nga si tshama khomiwa vo va ku kombiseni ku loko ku pimanisiwa na swihehlo leswi swi talaka ku vulavuriwa hi van'watipolitiki na lava hetelelaka va khomiwa ma twisisa mhaka ya kona se mara na n'wina hi ku mi le ku politikeni yana ni mahlweni ani se mi lako ni nga ha yi kombisa a ni la ta kombisa vanhu vo hlayanyana lava nga political connected ku va khomiwile however a hi tlheleni hi swi tekela nhlokweni n'wina khalanga ku un'wana na un'wana la nga na mali ya South Africa a ri n'watipolitiki kumbe a nga ri n'watipolitiki a nga swi lavi ku khomiwa hambi xi ri xikhayima mbuti a xi swi lavi ku khomiwa xo pfumala swa xona so lava va nga na mali va tala ku ri va na matshalatshala yo la ku languta la ku nga follow jaku nawu ku nga va na miscarriage of justice kumbe ku nga va na loophole va kota ku yi tirhisa loko mi vona xipikara a tsutsuma a ya hala na hala o hleketa ku nga va ku ri na loophole leyi a nga yi tirhisaka hi ku i na macheleni leyi nga fikaka yi n'wi favor however ni tsakisa hi mhaka ya ku nawu a wu languti ku i n'watipolitiki kumbe njhani loko ku ri ku a wu languta nawu ku i n'watipolitiki swi vula ku ministara kumbe xipikara xa parliament a fane a winile court ku a nga khomiwi hinkwaswo sweswo mara a va fike va swi raha so leswi a ko va matshalatshala ku fana na un'wana na un'wana la nga na mali a ri n'watipolitiki kumbe a nga ri n'watipolitiki vanhu va ringeta loko va ri na mali ku va nga tsutsuma nawu mara nawu u nge wu tsutsumi xa vunharhu swi nga va swi vula yini politically loko o chajiwa xipikara xa parliament namuntlha kumbe mundzuku kumbe rini swi vula ku ri step aside ya sungula hi la African National Congress yi tikombaka ku a yi languti ku i connected ku fika kwihi because step aside xi be vanhu vo tala ngopfu lava nga tsutsuma va sungula mihlangano ya tipolitiki xi be va tatana Magashule xi be vanhu vo tala ngopfu then xipikara xa parliament a nge poni ka step aside immediately a chajiwa mundzuku kumbe mundlwana step aside xa sungula so politically swi vula ku i ta va a ri ka step aside until a ti basisa loko ku ri ku i ta ti basisa but mi fanele mi swi tekela nhlokweni ku ri loko munhu a ri xipikara xa parliament n'wina khalanga a nga hambanangi ngopfu in terms of benefit ku fana loko munhu a ri president ingaku ti-benefit ta swipikara swa parliament ti va kona for life ti fana na ta majaji that's why mi kuma ku loko munhu a tshika a ve xipikara xa parliament ivi va la ta n'wi susa laha mi kuma ku va n'wi nyika kumbe swa vuministara a nga ha swi teki ku fana na mhani lava nga tshama va xipikara xa parliament ma va tsundzuka lava va ri xipikara xa parliament hi nkarhi wa JZ vete loko va lava ku nyikiwa vuministara va ala because a va ta forfeita ti-benefits ta ku va xipikara loko i va xipikara ti-benefits for life te ta kuma ku package yaleyo that's why ni vona va ringeta ku raharaha
ku swi nga fiki la ku fika ku ne le parlamente ku va na vote of no confidence se ku rara loko wana a ku cheli van'wani ri daka na a swi endli ku va na ku vulavula ngopfu leswi swi nga hetelaka swi na vandla ri ra voho se ri cheriwa ri daka hi ku vove loko ri hara hi loko va ra hara hi vito ra African National Congress na loko va chajiwa a va chaji ANC musi va chaja Mapisa-Nqakula loyi before a va member ya ANC I munhu I chajiwa that's why vanhu va ku ku nga langutiwi ku I member ya parliament a ku langutiwi ku I munhu a fane a hoxiwe endzeni ka vhene a vona hi un'wana na un'wana khalanga ma swi tiva ku loko vhene yi suka a tiya ni laha ni tshamaka kona ya muti wa ka Sambu yi tela mina swi durhela mfumo loko yi ti petrol tipetroli liya na ti-shops leti ya swi dirhela mfumo ku tlula loko vo ta laha ka mina laha muti wa mukhalabye va fika va bita ku n'wina nkokwani Sambe mi byela mfana n'wi dismiss a ta laha police station a tiyani hi ta lunghisa swin'wana ivi ya ni ya hi milenge va fika va ni pfalela it's cheap for government then loko Mapisa-Nqakula ku nga humi tivhene ta 20 ti n'wi landza va n'wi byela kunene ku a police station ku a ya ivi va fika va n'wi charger it's cheap swi hungutela mina na n'wina hi hakela ku xibalo hi nga swisiwani ku va a nga landzaku hi tivhene ta 15 ku ri na vateki va mahungu na hinkwaswo leswi swo va publicity swo la ku duma I vanhu va nga ni khalanga va nga landziwa na nkarhi lowu ka ha ri na Scorpion va landza hi Scorpion tivhene ti tsutsuma milanda ya wehe helele kwini how many people lava nga zama va khomiwa ku ri na vateki va mahungu mara milanda ya vona yi helela moyeni okay ani ri hetana ni vula ku le ku fambeni na n'wina okay a ni lava ta tlhene ni ringeta ku mi kombisa ku loko ku ri ku mani ani next month ya ka Nhlawuli a hi swi tekeni ku ri ANC a yi wina loko yi wina president va vuyeleli the chances that's what mi vona va rara va te a va hala ku vuya mani Mapisa-Nqakula a parliament swi vula ku ti-benefit ta vona since 1994 ku fika namuntlha a va fanele va tikuma hinkwato timiliyoni hinkwato timali ta vona ku nga onhakangi nchumu mara leswi mi vonaka va ra ngopfu ka xona va lava ku basisanyana vito ra vona chances I ku ANC a yi ta va endla ambassador still loko I va ambassador I kuma ti-benefit letiya ta ku ve ri na loko I lova I lahli mfumo a va hakeli nchumu so ka ha ri na chance yaleyo ambileni ya vona a va luzi nchumu hi ku va na mali yo tala va na mali a swi va onheli ngopfu nchumu so swi ngo va swi va onhela ntsena ku loko ku ri ku vo tshika va va chajiwile I va ku va na step aside swi nga va onhela ntsena swintsena na swa ku va nga vi ambassador loko ku ri president Ramaphosa loko vo tshika va winile a va ta lava ku va endla ambassador a ni vuli ku va ta wina va ni twisisa kahle a ni vuli ku ANC yi ta wina swa ku wina ka ANC yi nge win yi nge win mativa mhe ni dyondze yini loko kusuka loko ni ve member ya ANC ne malembe na malembe ni dyondze ku ANC loko ya ka Nhlawuli lembe na lembe vanhu ve ri yi nge wini mara ya wina se a ni swi lavi ku yi promota ku yi ta wina hi ku lava tivaka ku ANC yi ta wina hi hina hi nga ti-branchini hi nga na voters roll hi khome voters roll na swi tiva ku a tiyani ka ward mani ku tsarise vanhu vangani I vangani lava nga ta vota ANC se ni already before Nhlawuli na swi tiva ku awadini ya mina ANC ya ku wineni a ni boheki ku rasa ni languta lava nga ta stadium va nga ri kona ka ti-voters roll Dimitri babo na swi tiva ku ni mi tlhontlhile sorry ni khomile dangi khalanga ai famisa so Thambo vayingiseri gimeta nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM nongonoko lowu a wu humelerisiwa hi Ncindani Eric Mavasa ni vona statement la xi nga humesiwa hi masipala wa Vhembe kambe antivi xivambo antivi kambe hambiswiritani a hi pfumeleni ku sweswi mi nga humesa kumbexana muhumelerisi i ta vona ku I yisa ku yini amahlweni na yona mhaka yoleyo kambe sweswi awara mbirhi okay se swi vula ku hlulani fanele magayisa I hlaya mahungu ivi a ta kota ku se leswi mi ngo yima kona ni mi pfalulile la mi hlayaka kona ka ba hi ku mi pfalula kumbe mi la ku hlaya hi phone a swi na mhaka guys yimani famba ka I sala na matsanya ya wena ni nge so matsanya kombe so ku ba matsanya ne ni kombe hezi ti a fambi na matsanya ya yena ma guys
ephala